So high power committee ini ding tian lo becho pasti so high power committee so kacing wai kerai ini ya mai pen kerai bang kelapu ino je prabjin pen ada bijar long itu long le sai kacing dikia jindo ada no keklaim la pen keklaim pola hem kacing ke ana dima bang ke 9,500 bigas 9,500 plus bigas though out of 11,600 bigas out of 11,600 bigas ang mong pen 9,500 plus abang ke lake hem abi hidi lake mane ke noka khiti klem lo mane bang ke soksu khiti klem lo pa pine sok khiti klem lo pola 9,500 along le ekje ke bang galai no utela bang ke le tum dak la su bijar ke 11,607.19 mane likha la 11,607.19 bigas along le angbong pen kedu munit ke dua bang ke ta bang ke 2,584.1 2,584.1 along le si tu chok la pen ke 9,023.09 la solong lian gaya bela masih pola so hem kitim ke adim ana ban ke Karbeng Autonomous Council pen high power committee keraya ting pen non prabjin pen da fencing pipe so fencing pipe tender pole pen ada kapang cheng dia phan ke la ke Karbeng Autonomous Council pen kumpielo la pen high power committee echera ting pen si asod assign ding claim pon tapi nang parta me 22 atuma bang high court case ki picheng lo atuman ke non November hearing la pen 73 a family tum hunda ko case pitu hola tum case ki pitu man ke non la soche lo second hearing do la bang ke 26 la so OPP ma documents ki pidu nangji high court ke hang ateng pen Karbeng Autonomous Council pen ta rikon bom la pen high power committee ke raya teng pen si hola hai documents anda me la kenang sort documents anta rikon bom si pada high court lo ki pidun je panci sik sedang panci bini cerai pon la pen ang parta me bini cerai thulo la 9,023 point along le 9,023.09 line ke dola 9,023 bigas point 09 ana long le ke dake hem kim kela la solong le bang ke pini cerai lo revenue circle dongkam han hukum pialo lapen dongkam revenue circle lapen puluni revenue circle lapen silunian revenue circle la hem ki kim ke adim ana bang ke dake akimi jara scheme tame ba jongjong scheme le hem le kimji pusita dake kim long le lo pusi pini cerai pono lapen yaro tu dake pena pang mo pena tu notice people hem kim ke adim an ki mangke dake akimi hem bang ke kim long le lo pusi pini choperai lo lapen ke next meeting ro ko la bang ke ko pipi ma ni tu choperai hola sosina tu ban pachini bijar along le putha bang ke pini latest bang ke high power committee ke chingwa ateng pen kiripon alam theke lanjo sir isilam don nang le tupini cherai ba ke agriculture ba ke blockage lo budi masi latum ke athak tum ke agriculture ba securing loss ka maximum tum ke biha bepar ani business and economics ban kala so ke blocks ban e tum lagi block on elo na daga bang ke lake non tribal tum han ke lake trading license ki pi ke aron non tribal tum sipina tribal tum han ke lake aron teng ben ke lake tum ke trading license pina asi bepar biha bepar bang el ke bono ne beti lake India citizenship lo pulong ga jaw khanda lake biha bepar claim ri pui put re di sir isi meeting on kuning tu nanti isi ben ke chokarai tang lo mane la bang oh la bang ke la dak pini high power committee long le lake nilining je o loge lage nikan ke thom prang lo ni tu choperai la so pisi nikan se office haplong to sorsa la so isi long resolution je inglong so ka liye tum han ke